Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u hassana wa hadana. Pertama-tama pada hari ini kita bersama-sama bermuajahah dan duduk hadir serta dalam acara kegiatan rutinitas kita, yaitu majelis bulanan, majelis sholawat burdah, yang mana pada hari ini alhamdulillah kembali kita melaksanakan dalam acara rutinitas kita, yaitu majelis sholawat burdah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini berkat sholawat burdah, berkat pujian kepada Habibuna sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada hari ini tentunya mengharapkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nantinya kelak di yaumil qiyamah menyaksi kepada para aulia Allah, kepada guru-guru kita dan ahlul bait Rasulullah SAW. Kita semua orang-orang yang termasuk mahabbah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai pembacaan sholawat burdah, mari bersama-sama kita yang pertama bertawajuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan, tanamkan niat masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari bersama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan istighfar inilah nantinya kita semua yang berhadir, khususnya dan kepada keluarga kita, kedua orang tua kita, dan siapapun saudara-saudari kita, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan yang sudah kedua orang tua kita di alam kubur sana, mudah-mudahan juga Allah angkat dosa-dosanya, Allah berikan ketenangan di alam kuburnya, dan mudah-mudahan diberikan tempat sebaik-baik tempat, yaitu Raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim ولوالديا ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أفضل حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ محمد سلمان المدني، الشيخ محمد أسد البير المنجلي، الشيخ محمد زين عبد الغني، الشيخ محمد كجي محمد زهري النبي محمد كجي محمد بكري، مؤسس pondok pesantren Al-Falaq محمد ثاني، أن الله يتغشى بالمغفرة ويولي درجاتهم في الجنة، وأنصار والمحاجين وأزواج في الدين والدنيا والآخرة، وببركة منزل هذه الكتاب بردة سيد شرف الدين محمد البشري، وببركة منزل هذه الكتاب سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الأمسي، وببركة فخر الوجود الحبيب أبو بكر بن سليم الفقيه المقدم محمد بن علي بآدوي وأصولهم وفروعهم ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأمواتهم أجمعين، وإلى حضرة النبي وأهل بيت النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Alhamdulillahi muzil khalqi min 'adami summa salatu 'ala al-mudhari bil qidami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi shalli 'ala man hala bil harami muhammadin mustafa man hussa bil karami amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazatadam an jaramin muqlatin bidam am habbatin rihu min tilqai kazimatin wa awmadan farqu fi zulmai min idami fama li aynaka in kunta fufahamata wa ma li qalbika in kunta sabiyahimi ayasabu sabu anna hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi lawla al-hawa lam turik dam'an ala talalin wala alik tali dhikril bani wal alami fakaifatun hiruhubban ba'dama syahidat bihi alaika udulu dam'i wasaqami wa asbatan أبرة وضعنا مثل البهار على خديك والعنام أمسارا طيب من أهوى فأرقني والحب يقترض اللذة بالعالم يا لائمي بالهوى أدري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي أدتكها هي لا سر بمستطير عن العشاة ولا دائم منهسم محطني نسلك لست أسمعه إن المحب عن الغزل في صممي إني تهمت نصيحة شيبي في أعزال والشيب أبعد بنصح عن التهم فإن أمراض بالسوء ما تعظم من جهلها بنذير الشيب والحرام ولا أبدت من الفعل الجميل خير ضيف على ما برأس غير متشامي لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سرا بدلي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من برد بجماه من غوايتها كما يراد جماه الخير باللجوم فلا ترك بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضا وإن تبتمه ينفتم فاسرك هوى حذر أن توليه إن الهوى ما تولى لا يسمع أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي
sahlatil mar'a fala tusami kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi dasami wa syaddasa isa min ju'i wa min shiba'in farubbama masatin syarrum minatu khami wastaqrighi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhimiyatan nadami wa qalib fi nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahadakan mushafa tarimi wa la tuti'an minhuma hasma wa la hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakam astaghfirullah min qawlin bila amali laqad nasabtu bihi nasan lidhi hukumi amartuka khairal laki ma'tamartu bihi wa mastaqamtu bama qawli laka sakimi wa la tazawwatu qablal mautina bilatan wa lam usalli siwa fardhi wa lam asumi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' si'al karami zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtaka qadamahu dhurami wa rami wa syadami sawa min asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami wa rawadat jibalu syum min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami wa akadat zudahu biha daruratuhu inna darurata la ta'du ala al-isami wa kaifa tad'u ila dunya Ratu malaulahu lam tarudi dunya minal adami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami nabiyuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablil ghairi munfasim faqad nabiyina bi khalqi wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wa la kawami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal Kari aurash paminal diyami wa waqifuna ladaihi inda hadihim min nuqtatil ilmi aw min syakratil hikami bahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafa habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi غير منقسم دم دعت والنصر في نبيهم وكن بما شئت مدحا به واتقم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول لله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آيته عظاما أهي اسمه حين يدعى دارس الرمى
لم يمتهن بمتاع العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نعم أي الورى فما معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفخم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالظلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم شمس بدرهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم أقرب بخلق نبي زنه خلق بالحسن مستميل بالبشر كالزهر بترف والبدر في شرف والبحر في والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشم كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من معدنين تسميلات بيع دلوتربا ضم أعظمه تبالي متسك منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي أبانا مولده أنت بعنصره أتي بمعتدأ منه ومعتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وباء ونكسرى ومنصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائر عين من سلم وساوة غدت بحيرتها ورد واردها بالغيظ نظم كأن بالماء من بلد حزناه وبالماء ما نار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يزهر من معناه ومن كلمه أمو وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنزال لم تسمي من بعد ما أخبر الأبد ما عينوا في الأفق من شهر منهزم من الشياطين
سقف إسر منحزم كأنهم حربا أبطال أبرحة أو أسكر بالحصامر تير من نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jamaah yang baru datang buka pasal 5. Ja'at lida'watihil asjarus sajidatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alaihi. Ja'at li da'watihi al-asjaru sajidatan tansi ilahi ala sakim bila qadami ka'annama syatarat satran lima katabat furu'uha min ba'di il-khatibil laqami misrul ghamamati an-nasara sairatan taqihi harawati silil hajiri hami absantu il qamarin munsyaqi'inna lahu min qalbihi nisbah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi da'ni wa wasfiya ayatillahu zaharat zuhurana القرى ليلا على عالمي فالطور يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم فما تطاول آمال المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حكم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تضطرم بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا قد كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم أحكمت فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما يبغينا من هكام ما هربت قد إلى عدم هرب أعداء عادي إليها ملقي سلامي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا الجاني عن الهرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تقسم على الإكثار بالسآم قرت بها عين قارها فقلت له لقد زفرت بحبل الله فاعتصمي إن تدلوها خفة من هار نار لظى الفتها لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تاب يد الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا خير من يمم الأبنى سهته سيوفوق mutu nilai kirusumi wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma limutadimin saraita min harami lailan illa harami kama saral badru fi lazimina zulami wa bitatan qaila anita manjilatan minkaku sainilam tudrat walam turami wa qadamat kajamiul anbiya'i biha wa rusli taqdimama dumin ala hadami wa anta tatariku sab'ati maqabihi biqami min kunta bihi sahibal alami hatta ijallam tada sawali mustabiqin minna dunui wala marqali mustanimi apata kullama qamin bil idam fatit nudita birabimi kamukradil alami kaimata puja biwaslin ayimu satirin anil uyuni wasirin ayimu tatimi bahusta kulla fahorin gaira mustarakin wajudka kulla maqamin gaira mustahami wa zalamin daruma ulita min rutabi wa azaid raguma ulita min ni'ami busra lana ma sara al-islami inna lana min al-hidayati ruhan ghaira munhadimi lamaka Allahu da'ina ta'atihi bi akrami rusliku na akramal umami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika ril halki kullihimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa firlana ma mada ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Ra'at qulubal idam bau bi satihi kanabatin azfalat gula minal ghanami mazala yalqahumu fi kulli mudarakin hatta hakau bil kauna lahman ala wadami wadul firara fakadu yaghbituna bihi asla salat ma'al iqbani wa rahmi yamdi layali wa la yadruna idda taha malam takum ilaya lil azhuril hurumi ka'annama dinu dhafun ala sa'atahum bikulli qarmin ila lamil ida karimi ya juruba rahami zibaqasa bihatin yarmi maujim minal abtali multatimi min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi mustasilin lil kufri mustalimi hatta ghadat millatul islami wa hiya nihim min badi hurbatiha mausulatar rahimi mabulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi balin falam taitam walam taimi humul jibalu fasal anhum masadimahum madara minhum fi kulli mustadami wasal hunainan wasal badra wasal uhudan fusuluhan fillahum anha minal wahami al-mustiril bidihum rabadama wa radat minal ida kulla muswaddim minal imami wal katibina bisumri khatimah tarakat alamuhum harfadis min ghairi munajimi syakisilahi lahum simatu maizuhum wal wardu yamtazu bis sima minas salami tudi ilaika riyahun nasrinas rahumu fatahsabu za'ra fil akmami kulla kami
كأنهم في ظهور الحيل تربا من سدة الحزم لا من سدة الغزوم طارت قلوب العدا من بسهم فرقا فما تفارق بين البهم والبهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في جبهها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرزه ملته كالذي حل مع الأسبال في الأجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من حاسم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خدمته بمديه أستقيل به جنوب عمر مضى بالسر والخدم إذ قال داعي ما تسعى واكبه كأنني بهما هدي من النعم أتعت غاية سيبا بالحالتين وما حسنت إلا على أسم والندم فيا حسرة إن بتجارتها
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلو للحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجا لا باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة العزومات إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب عصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منحرمين والطب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم وزلس بالصلاة من قدائمة على النبي بمن هل ومنسجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرنحت عذبا تربني ريح الصبا وأطرب العيسها بالعيس بالنغم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه
لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فارس بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كل ما ابتليت آمين تذكر جيران بذي سلامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah. As-salatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan yuwafi majidan. Nahmaduka ala jami'i ni'matika wa alimna minha wa ma la na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwil hawwil halana ila asanil hal wa najina min 'alil dhali wa fi'lil juhal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ahzabi wa tirdi wa li baiti ajma'in. Allahumma ij'al ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوصيلة والفضيلة والشر والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وأتاه إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشرنا والحاضرين بالزمرة ومن على سنة واستعملنا لطاعة أوردنا حوضا واسقنا به شربة هنيئة مريئة لا تسمى بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صاحب الحادي المهدين والراشدين والمرشدين ذوي القدر الفارسات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي صحيبة الزهرة البتول سيدتنا فاطمة بنت سيد الرسول. ثم في صاحب ولد الشهيد محمد بن الحسن وأبي الحسين والأمين الشهيد وعند الله وعند الناس أبي أمرة الحمزة فضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرة في أمة المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في الصحائف أنس هذه البردة شريفة سيد شرف الدين محمد البشيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا يوصي وأنجاب وأنسان وأوداء ورجال كل مشارق الأرض ومغربها أينما كانوا حلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين.
المسلمين اللهم انفعنا يا الله ببركتهم وانفعنا من نفاهة ومت علينا وعلى المسلمين من بركة علوم الفصل في الدين والدنيا والآخرة ثم في صهائفنا وصهائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل أن جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به من تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأسوما عن بابك مترودا حب الله وفضلك إحسانا لمحسنين ومحسنين لعالمين وعاملين ومخدمين وهب لنا جميعا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمس عليه غير ممتون ولا فات ولا قانت ولا مغير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعين من شر استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkah pembacaan Shol Burdah yang kita baca tadi bersama-sama berjamaah, mudah-mudahan salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kariban junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ad-Dai Ilallah Al-Ustadz Gus Muhari atau yang kita kenal Gus Muha, pimpinan Pondok Pesantren RMA Banjarbaru atau Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah. Ngalih benar menyebutnya. Kita doakan Sidin mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya dan segala hajat Sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam membimbing dakwah Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga hadir bersama guru kita yaitu Ad-Dai Ilallah Al-Ustadz Guru Muhajir Ilallah Khadimul Majelis Ahbabul Mustafa Martapura. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan Sidin Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang Allah hormatin muliakan para habaib, para syaraib yang hadir di tengah-tengah kita, tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan berkah beliau, berkah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bala musibah Allah jauhkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan para habaib dan para syarifah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki acara inti yaitu Mau'idul Hasanah, yang pertama akan disampaikan oleh Gus Muha, pimpinan Pondok Pesantren RMA Banjarbaru. Yang kedua nanti juga kita akan mintakan kepada Ad-Dai Ilallah Guru Muhajir Ilallah Khadimul Majelis Ahbabul Mustafa. Sebelum kita masuk ke acara pada hari ini, kita mintakan lebih dahulu kepada Habib untuk membacakan doa air yang ada di depan ini. Mudah-mudahan berkah ahlul bait. Beliau doakan Allah berikan 1000 cahaya nur mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Habib kami persilahkan.
Bacaan doa yang kedua kita mintakan kepada Gus Muhari. Yang ketiga kita mintakan kepada Guru Muhajir. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ini insya Allah di bulan September yang akan datang Bapak Ibu, nanti kita akan kedatangan tamu mulia yaitu Guru Yanur Kalua. Jadi insya Allah air ini nanti dihadiahkan ke majelis senilai Rp10.000 kepada tim hikmah agar bisa membagikan air yang di depan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Wajaba syakru alaina ma da'a lillahi da'i. Wajaba syakru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Salam hormat kami semua Majelis Al-Amin Banjarbaru. Salam hormat kami semua Majelis Al-Amin Banjarbaru. Tetap semangat berkhidmat kepada guru tercinta. Tetap semangat berkhidmat kepada guru tercinta. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Tala'al badru alaina
Muhammad, penolong seluruh umat. Dialah Nabi Muhammad, penolong seluruh umat. Tala'al badru alaina min saniyati wada'i. Tala'al badru alaina min saniyati wada'i. Wajaba syuru alaina mada'a lillahi da'i. Wajaba syuru alaina mada'a lillahi da'i. Dengan majelis Al-Amin bertambahnya cinta Nabi. Dengan majelis Al-Amin bertambahnya cinta Nabi. Semoga Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya. Semoga Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya. Tala'al badru alaina min saniyati wada'i. Tala'al badru alaina min saniyati wada'i. Wajaba syuru alaina mada'a lillahi da'i. Wajaba syuru alaina mada'a lillahi da'i. Terima kasih ucapkan kepada Al-Ustadz Irsyad. Terima kasih ucapkan kepada Al-Ustadz Irsyad. Tetap semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tetap semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyati wada'i. Tala'al badru alaina min saniyati wada'i. Wajaba syuru alaina mada'a lillahi da'i. Wajaba syuru alaina mada'a lillahi da'i. Allah Allah Allahu Allah, anzil ansur ala jami'ah. Allah Allah Allahu Allah, tabit wansur ala jami'ah. Jami'ah nadatil ulama li'ila'i kalimatillah. Jami'ah nadatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashi'u wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam. Wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Langsung aja kita mintakan kepada Gus Muha untuk memberikan mau'idul hasanah kepada beliau. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
tes. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serempak. Sekali lagi ya. Kurang pisangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi salli ala Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Qala Allah Ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, khusus hadir di kesempatan sore hari ini Habib Abdillah Baharun, sebelah sidin Habib tahu Habib Hamid Bahashim. Mudahan berkah duduk dengan zuriat Rasulullah, seolah-olah kita duduk dengan datuknya, amin. Seolah-olah kita duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pula sahibul majlis, khadimul majlis yang belum kawin-kawin, mudahan kita doakan kawin. Lakas menikah, amin. Langsung dua, amin. Ibu-ibu ini protes, Mbah, kalau Aisyidin langsung bersanding dua, amin. Ini turun hujan, kita doakan amin. Jadi kada usah lagi pian hendak berpoligami bila hendak menikah kena. Nah, langsung dua, viral. Guru irsyad langsung bini dua. Langsung kedadaan jamaahnya. Guru irsyad al-hub. Mudahan sidin sehat, amin. Panjang umur, murah rezeki, semakin dicintai jemaahnya. Ulun juga dicintai. Mbak guru irsyad aja lah. Yang terhormat kita muliakan sama-sama guru kita seperjuangan kita, yakni Guru Muhajir, Khadimul Majlis, Ahbabul Mustafa. Mudahan sidin angka ini aja. Jadi ulun kalau berjalan non sidin angka 10. Dan sidin sehat, tambah anak, tambah bini kena dulu. Majelisnya makin berkembang,
cepat selesai majelisnya, bangunannya alhamdulillah tuntung. Amin ya rabbal. Yang kami hormati ulun sendiri Gus Muha, Khadimul Majelis RMA. Nggih, makasih. Hujan nih bawa tertawa aja ya lah, karena pian guring. Yang terhormat Guru Rizki Al Siringi, Al Guntung Manggisi, Al Sungai Paringi. Di sini banyak besi majelis, jadi kita agar ini banyak gelar siden. Al Bujangi. Mudahan sidin panjang umur. Kita doakan sidin mati 1 hari sebelum kiamat. Jadi sidin aja sorangan kita matian. Diajak sidin kubur sorangan. Ibu-ibu yang bungas-bungas, Masya Allah cerah. Masya Allah, ibu-ibu kalau melihat ibu-ibu ini cerah, moha-moha, budu semuaan, amin. Rasanya surga dunia. Kaulah bidadari surgaku. Masya Allah, kalau bisi bini kayak pian ini, kalau belum mati jangan dikubur. Saya laki benar ya. Terima kasih buat Banjar TV yang menyiarkan ini. Pian-pian bubur bujur-bujur. Ini gincunya bujur-bujur. Kalau masuk TV kena. Baik, ulun kada panjang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum belum enggak? Soalnya guru muhajir kena yang panjang, ulun yang halus jak sesuai dengan porsi tubuhnya masing-masing. Ulun jar guru isyad sesuai porsinya 10 menit jar. Ayo ha. Tadi 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Ibu-ibu sekalian, yang pertama kita hadir di sini perlu pian ingat, ini adalah perintah Allah melalui Rasulnya. Siapa yang hadir di sebuah majelis, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebajikannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada pian sama dengan salat 1000 rakaat, sama dengan berziarah kepada orang yang meninggal dunia, sama dengan meelangi orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna hudura majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa ziyarati alfi janazatin wa iyadati alfi maridin." Sanggup 1000 rakaat salat? Sanggup? Darapan. Salat tarawih aja memilih 11 rakaat. Itu kan imamnya nang cepat. Amin. Jadi dengan hadir di sini, apalagi dengan hadir bersama zuriat Rasulullah, berlipat-lipat kebaikan yang pian terima. Amin. Mudah-mudahan jadi tabungan pian nanti begitu meninggal dunia. Mudahan pian berkah di sini masuk surga berataan. Amin. Ingin masuk surga, Bu? Mau? Sekarang? Oh, kalau enak sekarang meninggal dulu. Yuk kita bersalawat kepada baginda Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anggap Rasulullah hadir di tengah-tengah. 3 sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan
الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Yang keras Bu, biar Rasulullah mendengar sampai ke Madinah. Ya Rasulullah, kami rindu dengan pian ya Rasul. Ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu ya Rasul. Ya Rasulullah, di padang mahsyar nanti elangi kami ya Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah nanti surga, amin. Ya Rabbal, hari ini adalah hari tahun baru Islam, betul. Kita berada di bulan Muharram, bujur. Tahun 1444 nilai angkanya cantik, 1444. Kalau pian kawin maharnya 1444. 1.144.000 maharnya. Atau kalau guru riset nanti lamaran 1 miliar 100 juta 44 juta. Mudahan sidin lakas kawin, amin. Karena kalau belum kawin tuh separuh imannya masih. Ya kalau Bu, bila ada anak-anak pian yang bujang, kawin akan lon sidin. Ya. Hari ini adalah hari bulan Muharram. Apa maknanya bagi kita? Bahwa ternyata umur kita bertambah, bujur. Umur kita sebenarnya berkurang, bujur. Maka tahun baru Islam tahun ini harus kita jadikan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu Pak. Muhasabah. Muhasawah. Muhasabah adalah evaluasi, koreksi diri pian masing-masing. Di tahun yang lalu berapa banyak sholat yang pian tinggalkan? Betul. Di tahun lalu berapa banyak yang pian gibah orang lain? Di tahun lalu berapa banyak orang yang pian fitnah? Di tahun lalu berapa banyak pian hadir di majelis ilmu? Dan di tahun yang lalu berapa banyak pian durhaka dengan suami? Ya Bu? Bu? Kunci surga pian adalah suami. Kalau selama tahun yang lalu ulun banyak tidak taat pada suami, tahun ini lebih banget. Kada tahun ini ulun harus minta ridha suami. Tahun dulu salat kita balang kambingan, maka tahun ini kita berjanji balang sapian. Atau kada bebalang. Ulun tahu di sini ahli salat semuaan, amin. Nang di sana kada banyak penyembahyang. Di sini alhamdulillah semuanya salat. Masya Allah. Kalau di lain itu zuhur di gawian, asar di perjalanan, maghrib keuyuhan, isya ketiduran, subuh itulah pian. Pian-pian ya, kesiangan semuaan. Orang sudah bertarahim guring aja. Salatu wassalamu alaik. Maka tahun ini yuk kita berubah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah, orang yang mau berubah adalah yang tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pian suka lagu-lagu tidak islami, berjanji tahun ini ulun akan melantunkan syair-syair yang islami. Kalau dulu senang dengan lagu-lagu Indosiar,
Ku menangis membayangkan betapa kejamnya diriku. Makan menyanyi di pohon pisang pulang. Kalau dulu pian suka dengan lagu India, sekarang berubah dengan lagu solawat. Dulu lagu India bipai ek do jaise hua juda jab ek do je ke liye bani teri meri te. Tahu kalinya lagunya nih. Maka tahun ini berubah syairnya lagu solawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, salawatullah salamullah alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam salamullah alaik. Mudah-mudahan tahun baru hijrah kali ini yuk kita berubah. Kita berubah untuk Rasulullah, kita berubah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat pada 10 menit. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Ingin rasanya lawas-lawas, tapi apa kata hujan lebat, kita berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita di tengah hujan ini. Yang punya hajat, punya hutang, mudah cepat lunas. Mesti hutang nyaringnya nih. Yang mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah kabulkan dapat jodoh. Yang belum anak segera Allah kasih anak. Yang anaknya macal nakal Allah sadarkan kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan, salah hilap mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ad-Da'i Ilallah Al-Ustadz Ugus Muhari yang telah memberikan kepada kita betapa pentingnya, bahkan wajib bersalawat kepada Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar beliau, yang awalnya kita kada senang, hari ini mudah-mudahan kita senang dengan salawatan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mintakan kepada Ad-Da'i Ilallah, Guru Muhajir Ilallah, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di majelis Al-Amin Banjarbaru bersama Habib Abdillah Baharun, Habib Bahashim, Gus Muhari, MI.Com, SHMI, STMJ. Soalnya pangkat sidini panjang benar, ulun kada ingat lagi sudah. Dan bersama khususnya Khadimul Majlis yang sama-sama kita hormati, Al-Ustadz Irsyad SPD. Yalah, sepeda tinjak. Bismillah. Kau kada nyaringin lagi nih. Suara ulun nih kada kayak suara Gus Muha yang merdu. Cek cek 1 2. Ya, lagi sedikit lagi. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini, yang mana atas karunia
rahmat, izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kenapa tempat-tempat seperti ini disebut tempat yang mulia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala majalisul ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati kebun surga, maka mampirlah, ikuti." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kebun surga?" Maka dijawab oleh Nabi SAW, kebun surga adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di kebun surga di dunia ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita seberataan di dalam surga kelak bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan di dalam hadis lain Nabi mengatakan, ujar Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan mencari ilmu, bisa berjalan, bisa berkendaraan, bisa pakai mobil, terserah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Pian berjalan ke sini nyaman, ringan batis, kada asam urat, kada kolesterol, kada stroke, berjalan ke sini nyaman, maka insya Allah pian sabarataan akan dimudahkan menuju ke dalam surga kelak. Amin ya Rabbal alamin. Maka oleh karena itu semangatlah di dalam majlis salawat, majlis zikir, majlis ta'lim. Jangan koler, jangan malas. Di majlis itu semangat. Adab-adab di majlis, jangan memicik HP, jangan bepandir. Memicik HP kada apa-apa, munnya memoto ulun kada apa-apa, atau video ulun kada apa-apa. Tapi kalau yang lain jangan sampai mencet ayang pacaran misalnya. Oh ini sudah kawin semua sini. Ulun lihat ada yang belum kah? Ada yang janda? Udah lawan Ustadz Irsad aja sudah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum kawin disegerakan kawin. Amin ya Rabbal. Kalau pian hendak nyaman, ada besi anak perempuan, cari yang lakinya itu yang bisa menapak terbang tuh nah. Yang menapak terbang. Cari, adakah pian bisa grup lakian tapakan terbang? Ada. Cari yang lelakian, karena apabila sariknya bininya kada dipukulnya, terbangnya yang dipukul. Itu berkah daripada bayi laki panapakan terbang. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ujar Nabi SAW, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang kita tuntut. Ridho itu apa arti ridho? Senang. Jadi malaikat senang, pian kesini malaikat senang, ridho. Maksud daripada ridho senang malaikat ini salah satunya yaitu malaikat ini ma'amini daripada doa kita. Maka oleh karena itu pian kalau di majelis ilmu banyak-banyaklah berdoa di dalam hati. Apalagi ketika mahalul qiyam, ketika asyraqal, berdoa dalam hati, minta kepada Allah Ta'ala apa yang pian minta insya Allah dikabulkan. Apalagi ini majelis burdah, majelis salawat, turun hujan rahmat. Ujar Ustadz Irsad di sini setiap hari Rabu langganan hujan jar. Jadi ulun padahi amalannya bila pian hendak ada hujan, tatap langit baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka ahwal abtar. Tambah daras. Pian kada yakin. Nah, itu Habib Abdullah Palam madahi ulun. Pian hati acara sidin tu kada pernah hujan, sebulan sekali besar-besaran, kada pernah pakai atap, ada pernah hujan acara sidin itu. Jadi ulun dilajari sidin, ulun amalakan, wah ini alhamdulillah jarang hujan. Alhamdulillah. Masya Allah. Asal yakin di dalam hati ini, yakin. Tawasul, sebelum beramalan tu tawasul kepada guru-guru, para habaib dulu. Jangan langsung harus ada tawasul bahadiah dulu. Wasilah. Karena disuruh kita ini berwasilah. Kita
kalau hendak bertamuan lawan Presiden Jokowi, iya kah? Presiden Jokowi. Amun kita kada ada bisi kenalan, kada kawa bertamu lawan Jokowi. Tapi kalau kita ada bisi kenalan yang patuh lawan Jokowi, mungkin aja nyaman aja ketemu. Kayak itu juga kita lawan Allah Ta'ala. Kita ini banyak dosa, dosa mata, memandang guru dengan pandangan, memandang ulama, memandang habaib dengan pandangan syahwat. Mandang ulama itu pandanglah dengan pandangan senang. Jangan pandangan hendak memiliki gurunya bungas banar, jakanya jadi lakiku jar. Pandanglah ulama dengan pandangan yang senang. Apabila pian memandang sidin nih, pandangan senang ulama, misalnya siapa aja pian pandang dengan pandangan senang, maka niscaya Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini tugasnya sampai hari kiamat memintakan ampun pian. Sekali pandang sidin, pandangan dengan senang. Pandang Gus Muha, pandangan dengan senang 2 kali. Pandang Habib Abdillah Baharun, pandangan dengan senang 3. Sudah 3 malaikat yang diciptakan nih untuk memintakan ampun pian kelak di hari kiamat. Sampai ke hari kiamat, dari sekarang sampai hari kiamat memintakan ampun tugasnya malaikat ini. Kita ini banyak dosa, dosa mata, dosa hati. Hati ini kada bisa bergerak, kada bisa menampar orang, tapi hati ini bisa bergeretek. Bisa bergeretek hati ini. Gus Muha tuh jar lawas banar ceramah jar. Maka fotonya Guru Muhajir. Seharusnya Guru Muhajir pang berdahulu. Nah itu sudah seuzan tuh. Jangan kayak itulah. Ada boleh? Jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca salawat dulu 3 kali, kita sambung. Pakai terbang lah. Kita akan terbang. Salawat bil qulub. Buka banyu pian itu buka, seberataan buka. Makanan minuman yang dibacakan salawat, pian minum, pian makan 1 teguk, maka Allah Ta'ala akan memasukkan 1000 nur dan akan mengeluarkan 1000 penyakit dari tubuh pian. Amunnya 2 teguk, 2000 penyakit yang keluar. 3000 teguk, 3000 penyakit yang keluar. Dan 3000 nur yang akan masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah biberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
kita lanjutkan adab orang menuntut ilmu, yakni jangan bepandir, jangan bertasbih, jangan mengatik tasbih ketika acara ceramah. Dikatik tasbih jangan, dikatik kayak ini maksudnya lah, jangan, karena itu tidak beradab di dalam majelis ilmu. Orang yang mengetik tasbih ketika majelis itu sudah kada beradab. Bagaimana kalau orang yang micik HP? Itu lebih kada beradab. Dikatakan ulama bahwasanya orang yang berbicara ketika majelis ilmu kekanakan kada apa-apa pandir secara hajainya. Orang tua nih, kalau berpandir di majelis ilmu maka matinya kena dalam keadaan tuli. Tuli, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah tuli, orang bacakan kalimat la ilaha illallah kada mendengar. Kalau sudah kada mendengar, kada kawa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi mengatakan di dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir umurnya mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Apabila kita berpandir majelis ilmu kada beadab, kena mati dalam keadaan tuli, kada kawa mendengar orang mengucap kalimat la ilaha illallah, kita kada kawa menuruti, naudzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Sebabnya salah satunya yaitu bapandiran ketika majelis ilmu. Kalau kekanakan tuh silahkan kada apa-apa, kada usah disarikinya. Kalau ada kekanakan ke masjid atau langgar majelis, jangan sampai pian itu memukul, menagur kekanakan tuh, karena membekas di hatinya, inya kada mau lagi hadir majelis, kada mau lagi hadir ke masjid, kada mau lagi hadir di musola, gara-gara dipukul lagi halus, begaya dipukul. Amun ada kekanakan, suruh orang tuanya aja menagur, jangan mamanya yang lain menagur. Kalau orang tua yang lain menagur, maka berkelahian kena. Orang tua masing-masing jaga anaknya, dipingkuti, jangan berpandiran kayak itu caranya. Jangan yang lain menagur, kalau yang lain menagur maka akan menyebabkan perkelahian. Majelis ilmu ini banyak adab-adabnya yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita ini tuhuk kesana kemari majelis tapi kada dapat faedah, kada dapat manfaatnya gara-gara adabnya kurang, adabnya salah. Kalau sudah salah di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapat ilmu. Andai kata dapat ilmu juga, inya kada kawa mengamalkan, kada kawa menyebarkan. Itu orang yang kada manfaat ilmunya. Melihat berapa banyak orang yang sekolah-sekolah bertitel segala macam, sekolah pondok ini pondok itu, tapi kada kawa mengamalkan ilmunya, kada kawa menyampaikan ke masyarakat. Kenapa? Mungkin salah satu sebabnya salah di dalam adab menuntut ilmu. Adabnya ini harus kita perhatikan menuntut ilmu itu. Kalau hendak dapat barokah, manfaat daripada ilmu itu tadi, harus kita ini tahu cara-caranya. Bagusnya pian gurai baca kitab Ta'limil Muta'allim, itu adab orang yang menuntut ilmu, supaya bubuhannya ini tahu adab-adab menuntut ilmu itu kayak apa, supaya ada manfaat dan barokahnya. Ini banyak para ibu-ibu yang suka hadir majelis sana majelis sini tapi adabnya kurang. Adabnya itu harus dijaga supaya dapat barokah manfaat. Kemudian pian tadi baca burdah dari 1:30 ulun lihat di rumah. Ulun tadi begasa-gasakan tolak. Ustadz Irsyad nih sidin kada menyediakan mobil menjemput ulun. Akhirnya ulun bersepeda motor bulik berhujan nih kena. Masya Allah, ulun datang lan bini ulun datang kada disambut tadi. Di situ kada yang tahunya ulun datang. Bini ulun di sana kada disuruh ke muka juga teh. Kasihan bini ulun. Ada apa-apa begaya aja lah. Mudahan pian sabaratan sehat walafiat. Dikatakan oleh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulama, Sultanul Ilmi, rajanya ulama atau rajanya sidin itu dikatakan rajanya ulama, Sultanul Ulama. Wajar sidin Tahsinul Burdah aqwa min tahsin Hizbin Nawawi. Benteng burdah itu lebih kuat daripada benteng Hizib Nawawi. Hizib Nawawi kalau pian amalkan, maka insya Allah akan aman daripada jin, akan aman daripada gangguan manusia, akan aman daripada gangguan binatang. Ujar Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri bahwasanya
kalau pian baca burdah itu lebih kuat bentengnya daripada hizib Nawawi tadi. Jadi pian baca burdah itu diminum banyunya, insya Allah jin, manusia, binatang yang hendak berbuat jahat kepada pian kada jadi karena lebih kuat daripada hizib Nawawi. Apalagi diamalkan seminggu sekali, sebulan sekali di sini ya kah? Awal bulan hari Rabu pian bila hendak mau memulai amalan yang bagus itu di hari Rabu. Bagus, bujur sudah ini bagus. Burdah itu bahkan dikatakan oleh guru ulun, kalau pian ada misalnya putus cinta, lagi galau, bacakan burdah selama 1 minggu diminum, maka insya Allah akan hilang daripada galaunya itu tadi. Burdah ini banyak manfaat daripada burdah. Oh Sidin lagi putus cinta kah? Pernah tertawa seorangan Sidin. Jadi guru amalkan pian itu tadi seminggu burdah buka setiap malam, niatakan apa yang pian niat, mudahan hilang galaunya, insya Allah hilang galaunya. Jadi diamalkan seminggu sekali, sebulan sekali diamalkan. Kemudian kata Habib Salim dikatakan oleh beliau, qiraatul burdah ta'dilu sab'ina marratan min qiraati dalailil khairat. Tapi kalau pian baca burdah 1 kali sudah dapat fadilat keutamaan sama seperti membaca dalail 70 kali. Nah, ini keutamaan daripada burdah. Luar biasa. Tapi pian jangan meremehkan dalail. Dalail ini amalan yang sangat luar biasa karena semua isinya dari awal sampai akhir adalah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah baca salawat, tughfarud dzunub, diampuni dosa, dikabulkan hajat. Banyak manfaat dalail. Ulun cerita, ada ulun ini orang Jawa, abah ulun orang Blitar. Datu ulun ngarannya Kiai Haji Mansur bin Syekh Abu Mansur, bersahabat dengan Kiai Haji Hashim As'ari, murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Jadi datu ulun ini sehari minimal rata-rata membaca dalail itu ada yang sampai 77 kali menghatamkan daripada dalailul khairat. 7 kali. Amalan saya itu habis subuh baca Al-Quran, baca dalail, baca Al-Quran, baca dalail, sampai sehari itu sampai bisa 7 kali khatam. Bayangkan pian 7 kali khatam. Makanya sampai beliau itu terkenal sebagai penyepuh bambu runcing di area Jawa Timur. Jadi bambu runcing itu didoakan oleh Sidin. Makanya kita kada bingung kalau bambu runcing bahari itu bisa terabang seorang bus tembus ke musuh. Lebih hebat daripada meriam-meriam Belanda karena didoakan oleh para habaib dan ulama. Ulamanya yang mendoakan, gawiannya saban hari membaca dalail 7 kali. Nyata aja muntungnya ini penuh dengan barokah, mulutnya penuh barokah, ditiupakan. Kalau sudah ulama itu luar biasa, alimnya, doanya kabul. Biar Sidin kada usah bacaan, diliuri aja, banyu itu diliuri aja jadi doa. Tapi kalau ulamanya itu kada tapi kabul juga, biar berdoa sejam, ulama su berdoa sejam tetap ya kada kabul, kepanjangan doa. Kalau orang bahari diliuri aja minta doa, jadi sudah kayak itu aja. Kenapa? Karena berkat beliau itu mengamalkan salawat, mengamalkan dalail, mengamalkan burdah dan lain sebagainya. Burdah luar biasa. Jadi pian buka, kalau baca burdah itu dibuka, seharusnya banyunya itu dibuka supaya masuk barokah daripada bacaan burdah tadi. Wakila dikatakan oleh ulama, waman kanat lahu hajah fal yaqra'il burdah. Siapa yang ada hajat besar maupun kecil permintaan, fal yaqra'il burdah, maka bacalah burdah. Jadi boleh pian ada hajat, hendak bebini, Ustadz Irsyad ada hajat, Anda meluasi majelis, baca burdah, niatkan untuk hajat pian tadi apa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saking luar biasanya burdah ini. Di dalam burdah itu menceritakan tentang Nabi SAW, dari Nabi Mi'raj, macam-macam cerita tentang Nabi SAW. Mungkin pian bacakan syarah burdah lah di sini setiap hari apa? Belum? Syarahnya belum, kayaknya dibacakan supaya jamaah ini tahu apa
burdah itu apa, yang dikisahkan itu apa. Kadang-kadang kita ini hanya membaca-baca, kisahnya kada tahu. Pengarang burdah pian tahu siapa pengarangnya? Al-Imam Busiri. Imam Busiri ini beliau waktu itu ada sakit. Kemudian cerita singkatnya itu beliau mimpi bertemu Nabi SAW. Nabi memberi kabar gembira bahwasanya ikam akan sembuh daripada penyakitnya. Kemudian Nabi menjolong ridanya, dijolong Nabi kepada Imam Busiri, diselimutakan, bangun guring langsung ampih penyakitnya. Akhirnya Imam Busiri suatu saat mengarang yang namanya burdah. Dulu ngarannya lain burdah dulu, tapi sesuai masa berjalan lalu diganti dengan nama burdah yang kita kenal sekarang. Kalau orang-orang tua bahari pian mungkin pernah dengar bahwasanya kita membaca gurdah, gurdah. Padahal itu salah bacanya gurdah. Membacanya di mana? Di masjid. Tapi orang-orang kayak ini matinya hari Jumat. Luar biasa. Diceritakan oleh guru sekumpul pernah suatu ketika ada orang yang panen padi itu kada sempat panen, hilang. Tadahulu orang maharit. Jadi ujar tuan guru, bacaakan burdah kayaknya dipapayakan di pahumaan tadi. Seketika malam sampai hendak dipapainya, maling tadi melihat orang tadi hendak memapai, belum dipapai lagi melihat seorang tadi bebulik malingnya, belum dipapai lagi karena ada ampunnya, apalagi mau dipapai. Luar biasa daripada barokat burdah tadi. Banyak manfaat burdah yang kalau kita kisahkan satu persatu. Mungkin kalau kita kisahkan berjam-jam waktu habis, sedangkan waktu sudah parak asar. Mungkin itu aja yang kau ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan kita sabarataan masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa. Orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosa, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman surga baginya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita dengan berkat Rasulullah SAW dan dengan berkat burdah al-madih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu aja yang kaulan sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau ada salah dan khilafnya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Adai ilallah, Guru Muhajir ilallah, Khadimul Majelis Hababul Mustafa yang telah memberikan faidah atau keutamaan membaca sholawat burdah. Jadi mudah-mudahan pian-pian seberatan yang berhadir pada hari ini dijaga istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala membaca salat burdah. Amin. Mudah-mudahan dijaga istiqomahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga ibadahnya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit ulun memadahi pian seberataan, jaga keistiqomahan, jangan hanya hadir itu ketika ada habib, ada guru. Kalau sudah ada habib, ada guru baru hadir, itu orang kada istiqomah, itu orang kada ikhlas, kada niat lillahi ta'ala. Tapi kalau orang sudah niat lillahi ta'ala, mau ada guru, mau guru irsyad sudah meninggal, mau ulun ada, mau Gus Muha kadada, tetap hadir, niat lillahi ta'ala sampai kita mati. Tanamkan istiqomah di dalam hati, niat lillahi ta'ala, hadir majelis itu. Jangan sampai ketika ada guru yang nur kena hibak sampai situ, mbak sudah guru yang nur kadada sunyi pulang majelisnya. Makmurkan majelis itu, niat lillahi ta'ala. Jangan niat hanya ketika ada guru itu datang, kada lillahi ta'ala itu, kada ikhlas.
Kayaknya di hari kiamat hati-hati pian dituntut. Ulun hanya minta pahala ya Allah hai. Sudah itu lain. Ikam sudah niat ikam hanya melihat guru Yanur aja, ikam hanya melihat guru Muhajir aja, ikam hanya melihat Gus Muhaja. Itu pengambil sudah bagian ikam, pahala kada usah lagi diambil. Jangan sampai niat kada lillahi ta'ala. Ini majelis bergantian, jangan sampai bacakut-cakutan. Ulun beri nasihat lah, jangan bahiri-hirian majelis ini maisi. Majelis itu bahiri. Ulun lihat sini bergantian. Itu hati-hati, jangan sampai pian bahiri-hirian. Kalau orang bahiri-hirian itu kada ikhlas. Niat satu, jangan pandang gurunya siapa, tapi pandang sini yang dibaca salawat siapa, yang dipandang dakwahnya siapa, Rasulullah. Yang dipandang siapa, Allah Ta'ala, niat lillahi ta'ala. Kalau sudah karena Allah, kayak apapun, hujankah, apakah, panaskah, badaikah, gurunya adakah, kadadakah, tamu adakah, guru Yanur adakah, kadadakah, Habib Mustafa adakah, kadadakah, tetap hadir. Orang ini istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 keutamaan. Lah ingat itu, jangan sampai pian itu hadir di sini niat lain, niat karena ada yang dituju. Tapi niat satu, cari ridha Allah Ta'ala, dan niat menjalankan suruhan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih guru. Alhamdulillah pesan dan kesan yang sangat luar biasa. Artinya menuntut ilmu itu tidak harus ada gurunya. Jadi menuntut ilmu dimanapun dan siapapun kita wajib hukumnya menuntut ilmu. Nah, jadi itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan insya Allah juga nantinya setiap hari Rabu sore ba'da salat asar kita ada kajian nanti, khusus kajian Aqidatul Awam. Nah, itu bagus pian. Pian banyak di sini pinanya mengamalkan Aqidatul Awam di masjid, di musola, di yasinan dan lain sebagainya. Tapi belum tentu tahu isi dan makna daripada Aqidatul Awam. Nah, kita akan kupas nanti bersama-sama supaya apa? Supaya takarrub kita, supaya kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat, nggih. Nah, jadi insyaallah setiap hari Rabu setelah salat asar semoga pian bisa berhadir kembali dalam kajian Syarah Aqidatul Awam. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Al insan makhluk khata' wan nisyan. Segala kemuliaan, kebaikan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, namun segala kesalahan, kekhilafan datangnya daripada ulun pribadi. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.
Astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Ya Allah, jadikan air hujan ini ya Allah menjadikan penyembuh dan pengobatan rasa sakit dalam hati ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah air hujan ini ya Allah menjadikan saksi dari kami ya Allah. Kami semua ingin mencari berkah dan ridha-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kumpullah kami semua bersama orang-orang soleh, bersama ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada hari ini ya Allah. Wa ahbaban lana, bersama orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Fi darikal firdaus ya rajwana. Kumpulkanlah kami semua ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah, yang mana hadirnya kami hari ini ya Allah hadirnya penuh barokah. Duduknya kami hari ini ya Allah duduknya penuh barokah. Langkah kami menuju tempat yang sangat ridha Engkau ridha ini ya Allah menjadikan penuh barokah semuaan ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah penyebab semua Engkau ridha ya Allah. Dan ya Allah, jangan matikan kami semua ya Allah terkecuali kami semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah terkecuali lisan kami ya Allah menyebut lafaz kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, ya Rabb, jadikanlah majelis ini ya Allah majelis yang Engkau ridhai, majelis yang mendapatkan terkabulkannya doa kami ya Allah, yang mana kami semua ya Allah di hadapan bersaksi kepadamu ya Rabb ya Rasulullah. Kami semua orang-orang yang ahlul dosa ya Allah. Banyaknya dosa dalam diri kami ini ya Allah. Jadikanlah bagai penghapus semua dosa-dosa kami ya Rabb. Madur Rasulullah, la ilaha illallah. Angkat kedua tangannya. Rasulullah ya Allah, ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika lisan kami ya Allah sering menggunjing saudara kami ya Allah, maka hapuskanlah ya Allah. Dan ya Allah, jikalau lisan kami semua ya Allah mencaci dan mencaci maki kepada saudara kami ya Allah, maka hapuskanlah ya Allah berkat Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, jikalau mata ini ya Allah memandang yang Engkau tidak ridhoi ya Allah, maka hapuskanlah ya Allah dosa yang ada di kedua mata ini ya Allah. Dan ya Allah, jikalau langkah kaki ini ya Allah menuju tempat yang Engkau tidak ridhoi ya Allah, menuju tempat yang kami bermaksiat kepadamu ya Allah, maka hapuskanlah ya Allah dosa-dosa yang ada dalam kaki ini ya Allah. Dan ya Allah, jikalau dosa ini banyak ya Allah dalam diri kami ini ya Allah, berkat Habibuna sallallahu alaihi wasallam, berkat kami semua hadir dan ikhlas untuk menuju tempat yang dimuliakan dari Allah ya Allah, maka bersihkanlah ya Allah dosa-dosa yang ada dalam diri kami ini ya Allah. Dan ya Allah, jikalau nanti kami mati ya Allah, anak-anak kamilah nanti yang akan menjadikan sebab nanti di hadapan kami ya Allah
mendoakan kami semua ya Rabb. Dan ya Allah, jikalau nanti kami sudah berada di dalam kubur ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak dan cucu kami nanti ya Allah dijadikan anak yang soleh serta solehah. Ya Allah, jikalau nanti kami sudah mati ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh serta solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan kami semua ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami semua ya Rabb. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa qbalna ajib da'wana anta lana ya zukhrana fiha dunya wa fi ukhrana. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Jikalau hati ini ya Allah tidak suka dengan saudara ya rajwana bil mustafa qbalna ajib da'wana antalana ya zukhrana fiha dunya wa fi ukhrana rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga istiqomahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.